Odehyieba ya se ohye bi bia e boko ohye ni a ohye Lawson television your pretty free Kumase your ahonjo runabout and Lawson breakfast show maiden edition na yenuanom nyumtofo e wo ha se ombeboa yen ama yada program no edi ya shase free radio ene ye dia ba television enti ye wonyumtofo akukudam bebre yenua ba ketwa Odehyieba Priscilla ne de wabie ano ede amayen yabedase onkoyo wo fie ya some ka just until said name sign no onkoy enti wo he ya ye wonyumtofo awodo no bebre no antimi da se mesia frel bebre no amba be ka ye ho na ye di dwuma yi amana ye fe